Mwongeye kwirirwa neza nshuti bakunzi ba Ishyano News TV. Turi ku itariki ya 8 Mata 2026 tuje mu mwanya w'amakuru ari kuvugwa higa no hino mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Munyemerere amakuru yacu tuyahereye kuri iyi nkuru ivuga ko mu gihe u Rwanda ari mu cyumweru cyahariwe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ku nshuro ya 32 ku nshuro ya mbere mu mateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuye kwizima zikoresha inyito iboneye ya jenoside yakorewe abatutsi. Ni nyuma y'imyaka myinshi iki gihugu cyari inangiye. Ubutumwa bwashyizwe hanze n'ibiro bya Amerika bishinzwe Afrika mu ishami rishinzwe ububanyi n'amahanga bugira buti mu gihe cyo kwibuka twunamira inzirakarengane za jenoside yakorewe abatutsi tunazirikana amarorerwa ndengakamere yayiranze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'u Rwanda mu bumwe n'ubwiyunge kandi zamaganye zivuye inyuma ipfobya no gutesha agaciro jenoside. Ubutumwa bwashyizwe hanze n'umuyobozi mukuru ushinzwe Afrika mu biro bishinzwe ububanyi n'amahanga bya Amerika Niki bukomeza buvuga ko Amerika yibuka abatutsi bagera kuri miliyoni hamwe n'abahutu n'abatwa n'abandi bishwe bazira kutavuga rumwe na leta yakoraga jenoside. Niki yavuze ko yifatanyije n'abandi mu kwibuka inzirakarengane zishwe n'imiryango yabuze abayo n'umuryango mugari wasenyutse. Yavuze ko yahagaze imbere ya alitari zo muri izo kiliziya ashengurwa n'uburemere bw'ibyahabereye. Yavuze ko kubona alitari yahindutse ahantu hamenewe amaraso y'abantu bigaragaza itandukaniro riri hagati ya Yesu Kristo n'ubushobozi bwa muntu bwo gukora umuntu. Yavuze ko jenoside itabaye kubw'impanuka ahubwo byatewe n'ubushake bw'ubuyobozi bwariho. Amerika ivuga ko muri iki gihe cyo kwibuka ari n'umwanya wo gushima ubushake bwayo bwo kubaka isi zira amarorerwa nka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Amerika yagaragaje ko ari kimwe mu bihugu byifatanyije n'u Rwanda ndetse bikaruvuganira mu bijyanye no kuryoza abagize uruhare muri jenoside ibyo bakoze. Iki gihugu kibukije ko cyafashije byinshi birimo no gushyira urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda. Ubwo yatangizaga icyumweru cyo kwibuka Perezida Paul Kagame yagarutse ku bantu banze kuva ku izima bagakomeza gukoresha inyito atari yo kuri jenoside yakorewe abatutsi. Usanzwe iyo Amerika yajyaga kuvuga mu mvugo ya jenoside yakorewe abatutsi yayitaga ko ari jenoside gusa cyangwa se jenoside yo mu Rwanda ariko ntihavugwe abayikorewe. Mu nyandiko nyinshi za Amerika n'abayobozi bayo kubijyanye no kwibuka bavugaga ko bibuka abatutsi, abahutu n'abatwa hamwe n'abandi bishwe. Ibi ubwabyo bihabanye n'ukuri kuko mu mwaka w'1994 abahigwaga bari abatutsi kandi 93% nibo bishwe mu gihe cy'iminsi 100 gusa. Ijanisha risigaye n'abandi batahigwaga abatari abatutsi bishe bazizwa ibitekerezo byabo kuko byagaragaye mu ibaruwa ya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu mwaka wa 2004 ari naryo ryaje kwemeza umubare nyakuri w'abishwe muri jenoside ko banganaga na miliyoni 1 irenga. Uva ku itariki ya 23 Mutarama 2018 nibwo inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yafashe umwanzuro ko buri tariki ya 7 Mata hazajya hibukwa jenoside yakorewe abatutsi. Hahindurwa inyito yari isanzwe ivuga ko ari umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana jenoside mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Iyi nyito yari yarashyizweho n'umwanzuro wo kuwa 23 Ukuboza 2003 utangira gukoreshwa 2004. U Rwanda rwagaragaje ko guhindura iyo nyito bikaba jenoside yakorewe abatutsi bigamije kugaragaza ukuri kw'ibyabaye no kwima umwanya abashaka kuyipfobya jenoside yakorewe abatutsi bitwaje inyito ya Loni. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bimwe mu bihugu by'Uburayi byanze gutora uwo mwanzuro nubwo bitawubujije kwemezwa kuko yashyizweho n'ibindi bihugu byinshi. Makuru yacu reka tuyakomereze hanze y'u Rwanda tubabwire ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatinye kwakira abasirikare barenga 5,000 bafashwe mpiri n'ihuriro rya AFC-23 bugaragaza ko bushobora kubugambanira. AFC-23 ifite abasirikare ba leta babarirwa mu bihumbi byinshi biganjemo abo yari yarafatiye mu rugamba rwo gufata umujyi wa Goma n'ibice bihana imbibi rwabaye mu mpera za Mutarama 2025. Tariki ya 8 Werurwe 2026 AFC-23 yatangaje ko igiye gushyikiriza komite mpuzamahanga y'umuryango wa Croix Rouge abasirikare 5,000 kugira ngo ibatware i Kinshasa. Iri huriro ryagaragaje ko ryafashe iki cyemezo cyo kurekura abasirikare bacumbikiye muri icyo kigo mu gisirikare cya Rumangabo kugira ngo ibiganiro by'amahoro biri guhuza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigende neza amahoro arambye abone. Kuri wa 8 Mata 2026 Radio mpuzamahanga y'Abafaransa
yatangaje ko umuryango wa Croix witeguye gutwara abasirikare i Kinshasa, ariko leta ya Kongo itaremera kubakira kubera ubwoba bw'uko bashobora kuba barimo abanzi. Iyi radio yatangaje ko AFC 23 iri gushyira kuri leta ya Kongo igitutu kugira ngo yakire abasirikare, ariko umuntu ukora na Felix Tshisekedi bya hafi atumva impamvu bari guhatiriza. Tariki ya 20 Gashyantare 2026 umuyobozi wa AFC 23 Colonel Nanga yatangaje ko iri huriro rigiye kurekura abasirikare 230 bafatiye mu mujyi wa Goma, gusa ntibizwi neza niba barageze i Kinshasa. Muri Mata 2025 abasirikare ba Kongo n'abapolisi 1359 bari barahungiye mu bigo by'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro by'umuryango w'abibumbye UNESCO mu nkengero za Goma, boherejwe i Kinshasa nyuma y'ibiganiro byabahuje uyu muryango wa Croix Rouge ndetse na AFC 23. Reka makuru yacu tuyakomereze muri Kongo. Hari inkuru ivuga ko abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri iyi nshuro bemeye igihango bagiranye n'ibisigisigi by'ubutegetsi bwasize bushyize mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi, busabira ubutabera umuryango wa Habyarimana na Naryamira, mu gihe isi yose n'u Rwanda by'umwihariko byibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Bigaragarira mu butumwa bw'amashusho bwuzuye gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi bwashyizwe ku rubuga rwa X n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo akaba na minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yavuze ko ubugizi bwa nabi bwatangiriye mu Rwanda bwoherejwe mu gihugu cye mu bihe byinshi bitandukanye kuva mu mwaka w'1996, akarenzaho amagambo ateye isoni yo gushinyagura. Nta gushidikanya ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwahisemo kwifatanya n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda barimo n'imitwe itandukanye ifite icyicaro muri Kongo irangajwe imbere na FDLR n'abari hanze barimo umuhungu Habyarimana urota kugaruka agakomeza ubutegetsi bw'akazu. Reka bakuru yacu tuyakomereze muri Sudani y'Epfo. Hari inkuru ivuga ko perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir unayobora ishyaka riri ku butegetsi bwa SPLM yirukanye perezida w'inteko ishinga amategeko. Reka makuru yacu tuyakomereze ku nkuru ivuga ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byagabanyutse cyane nyuma y'uko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atangaje ko igihugu cye na Iran byemeranyije agahenge ko guhagarika intambara mu gihe cy'ibyumweru 2 ndetse no kongera gufungura inzira ya Hormuz. Nyuma y'uko Trump atangaje akagahenge mu masaha mu rukerera ahagana saa 9, ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli itandukanyijwe yo mu bwoko bwa Brent cyagabanyutseho 13%. Agaciro ka peteroli icuruzwa muri Amerika kageze ku madolari 950 ku kagunguru nyuma yo kugabanyukaho hafi 15.2%. Trump yatangaje iby'agahenge na Iran nyuma y'uko abwiye Iran ko igomba kuba yafunguye inzira ya Hormuz inyuzwamo hafi 20% y'ibikomoka kuri peteroli byose bijye hirya no hino ku isi bitarenze ku itariki ya 8 Mata 2026. Yabivuze mu butumwa yashyize ku rubuga rwa Truth Social ku itariki ya 7 Mata, aho yavuze ko Iran nitubahiriza ibyo yabwiwe ayirimbura. Gusa harabura amasaha make ngo ayirimbure. Trump yisubiyeho agaragaza ko nyuma y'ibiganiro bagiranye n'ubuyobozi bwa Palestine hemejwe agahenge hagati ya Iran na Amerika, mu gihe Tehran bakwemera ko ingendo zo mu nzira ya Hormuz zifungurwa. Byakurikiwe n'itangazo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri Iran Abbas yashyize hanze kuri uwo munsi, aho yavuze ko igihugu cye cyiteguye kureka ubwato butwara ibikomoka kuri peteroli guca mu nzira ya Hormuz igihe ababutwaye bakora neza n'igisirikare cy'iki gihugu. Reka makuru yacu tuyasoze ku nkuru ivuga ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko nta gushidikanya guhari ko Amerika yageze ku ntsinzi yuzuye nyuma yo kwemerana na Iran agahenge kw'ibyumweru 2, ariko ntibyabujijwe ko ibitero bikomeza hirya no hino mu burasirazuba bw'ati. Mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru AFP nyuma yo gutangaza ko agahenge kuri uyu wa kabiri ushize, yavuze ko muri aya masezerano gahunda ya Iran yo gutunganya uranium izitabwaho neza cyane. Abajijwe niba bazongera gukangisha gusenya ingomero z'amashanyarazi za gisivile zo muri Iran hamwe n'ibiraro bya gisivile ayo masezerano naramuka atubahirijwe. Nubwo avuga ko hemeranyijwe agahenge, Iran yakomeje kugaba ibitero hirya no hino ku bipimo biri mu bihugu by'inshuti za Amerika birimo Israel, Bahrain, Qatar ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nshuti bakunzi ba Ishya News TV, naha dusoreje amakuru yaragezweho hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. N'amakuru mbashimira kuba mwakurikiye, mukomeze kugira ibihe byiza.